Poštovani građani, se nađeme pred zgradata za stranski jazici. Ovdje dođat mnogo deca od Skopje da učat jazici. Sada ću vi pokažem što ima na 5 metara od zgrade. Ova je ogromna deponija za đubre. Pogledajte, to ni se slučuva u 21. vek. glavni grad 21. vek, što vika slučajen nam je numać. Taka je, gospodjo, veli ljudi, to nam je srećeno je do 21. veka, ali nije imame ovdje deponije izle đubre. Arpuš, Eden. Stepče, gledaš koliko dobro go menadžiraš grado? Sakaš 5 pati, 6 pati da bideš gradonačelnik, kraj nema. Tvoja je da lakomes. Alo, sred centar, Karpoš, Eden. Na 500 metri je strogi od centar. Ti si ostavil ovdje deponija za đubre. Ne si samo ti, celo Skopje go pretvorivte vo deponija ogromna za đubre. Neka vi služi na čes. Reportira Demokrati, predsjedatelju na Demokrati Jorgo Ognenovski za problemite vo Skopje i niz Makedonije.